nonge kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nayo makuru agezweho, leta y'u Rwanda yategetse ibigo byayo kugura imodoka z'amashanyarazi. Naho mu 2025 abantu 87 bishwe na malaria mu Rwanda. Imuhanga umucuruza akurikiranwa kwica umumotari. Naho Masisi drone ya FRDC yagabye igitero mu gace gatuwe cyane ka Kibati. Muri Nigeria hagaragaye umurwayi mushya wa COVID-19. Naho muri Ethiopia umutwe wa TPLF wisubije intara ya Tigray. President Gustavo Petro wa Colombia yategetswe abaturage be Amerika yohereje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bacyurwa vuba na bwangu. Naho Trump yavuze ko azongera igihe cy'agahenge kugeza ibiganiro bye na Iran birangiye. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky we yavuze ko kuba intumwa za Amerika zaragiye Moscow ntizijye Kiev ari agasuzuguro. Muri aya makuru turaza no kubabwira ko abakoresha udukingirizo bari mu kaga kubera intambara ya Amerika na Iran. Kuri iri segonda nibura abantu 16 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyaho 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya ticket y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba no gutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya ticket y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefone, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07 no kuri website wa@futuremobilestore.rwa. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Ikaze muri amakuru arambuye, duhere kuri ivuga ko leta y'u Rwanda yategetse ibigo byayo ko imodoka bigura kuri ubu 30% zigomba kuba zikoresha amashanyarazi. Minisiteri y'ibikorwa remezo mu Rwanda yategetse ibigo byose bya leta ko nibura 30% by'imodoka bigura zigomba kuba zikoresha amashanyarazi gusa. Mu ibaruwa y'umunyamabanga wa leta muri iyo minisiteri igenewe ibyo bigo byose, avuga ko icyo cyemezo kigamije kwihutisha gahunda y'u Rwanda yo kwimukira ku buryo bwo gutwara abantu n'ibintu butangiza ibidukikije no kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Mu ibaruwa ku itariki ya 14 z'uku kwezi isubirwamo n'ibinyamakuru byo mu Rwanda, umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo Jean de Dieu wihanganye yasabye abashinzwe ingengo y'imari mu bigo bya leta guhuza gahunda zo kugura imodoka na politike y'igihugu yo kugura ibikoresho birambye. Iri tegeko rije mu gihe ibiciro by'ibitoro mu gihugu no mu karere bikomeje kuzamuka, ibyatumye amafaranga leta ikoresha yiyongera. Litiro imwe ya lisansi igeze ku mafaranga 2938 mu gihe mu kwezi gushize yaguraga 1989 y'amafaranga y'u Rwanda. No kuzamuka kutigeze kubaho na mbere mu Rwanda. Litiro imwe y'amazutu yavuye ku 1948 igera ku 2000 n'amafaranga 205. Leta y'u Rwanda ifashe icyemezo cyo kongera imodoka zikoresha amashanyarazi igura mu gihe bene izi modoka zisanzwe zariyongereye cyane mu myaka ya vuba ku isoko ry'u Rwanda. Kugeza mu mpera za 2024 imodoka nk'izo zari zimaze kurenga 7,000 mu gihugu nk'uko imibare ya leta y'icyo gihe yabyerekanaga. Bene izi modoka kandi zagabanyirijwe imisoro. Rura yahamagaje Canal Box kubera serivisi mbi.
urwego ngenzuramikorere rura rwatangaje ko rwahamagaje Canal Box kugira ngo itange ibisobanuro n'ingamba zihuse ku makosa amaze iminsi agaragara mu mitangire ya serivisi zayo. Hashize iminsi mike abantu bagaragaza ko internet ya Canal Box igenda gake, by'umwihariko abakenera gukora ibisaba internet nyinshi bakagorwa nayo cyane. Itangazo rura yashyize hanze rivuga ko uru rwego rwahamagaje Canal Box ku makosa ajyanye na serivisi mbi agamijwe kurengera abafatabuguzi bayo maze iminsi binubira kwidakora neza. Iri tangazo rigira riti nyuma yo kwihanangirizwa mu gihe gishize, Canal Box yahamagajwe kugira ngo itange ibisobanuro ndetse inagaragaza ingamba zihuse zigamije gukemura ibi bibazo. Rurishishikajwe n'iyubahirizwa ry'ibipimo byashyizweho mu gutanga serivisi inoze, kandi irasaba abaturage gukomeza gutanga amakuru mu gihe bahawe serivisi zitanoze. Itegeko rivuga ko uwahawe uruhushya iyo atubahirije icyemezo cyihanangiriza cy'urwego ngenzuramikorere cyafashwe hakurikijwe ibigenwa n'itegeko ahanishwa kimwe cyangwa byinshi muri ibi bihano, birimo gutanga ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi iri hagati y'500 na miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda kuri buri munsi wose atubahirije ibyo asabwa uhereye igihe yamenyeshejwe icyemezo cyongeye gushimangirwa. Ashobora kandi gukora ibisabwa by'inyongera ku byerekeye uruhushya rwe cyangwa guhagarikirwa uruhushya mu gihe gishobora kugenwa mu cyemezo cy'ihagarika gitangwa n'urwego ngenzuramikorere. Iyo kandi ikigo gikomeje kugira ibibazo bya serivisi mu buryo bwisubiramo, gishobora kuva ku gufatirwa ibihano byo gucibwa ihazabu, hakabaho gusuzuma mu buryo bwimbitse ibijyanye n'uruhushya rwo gutanga serivisi z'ikoranabuhanga mu itumanaho, ndetse hagasuzumwa niba urwo ruhushya rukomeza kugira agaciro. Makuru arebana n'ubuzima, mu 2025 abantu 87 bishwe na malaria mu Rwanda. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kiravuga ko mwaka ushize 2024 na 2025 abantu 87 bishwe na malaria mu bantu barenga miliyoni 1 bari bayirwaye. RBC igaragaza ko umubare w'abarwayi n'abicwa n'indwara ya malaria mu Rwanda ugenda urushaho kugabanuka uko iminsi ishira indi gataha, bitewe n'ingamba zishyirwaho mu gutanga inzitiramibu, kwegereza ubuvuzi abaturage, gutera imiti yica udukoko twa malaria n'izindi ngamba. Imibare ya RBC igaragaza ko mu 2025 na 2026 abarwayi ba malaria bamaze kugera ku 928 n'abantu 616. Iyi mibare igaragaza ko hari intambwe yatewe mu kurwanya malaria, kuko mwaka ushize warangiye harwaye abantu miliyoni 1,131,314. RBC ivuga ko uturere twa Gisagara, Gasabo, Bugesera, Ngoma, Kayonza, Nyagatare na Kirehe aritwo twiganjemo malaria cyane. Dr. Aimable Mbituyumuremyi, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya malaria n'izindi ndwara ziterwa n'udukoko muri RBC, avuga ko u Rwanda rwafashe ingamba zitandukanye zigamije kurandura malaria. Avuga ko abaturage basabwa kubanza kwimenya no kumenya ingamba zafashwe kandi bakazigiramo uruhare. Makuru y'ubutabera, Bishop Harerimana yasabiwe gufunga imyaka 7. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro guhamya Bishop Harerimana Jean Bosco ibyabo mukurikiranyeho agahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 7. Bishop Jean Bosco Harerimana wayoboraga Zelafati Holy Church, urubanza rwe rwabereye mu ruhame bitandukanye nuko byari bimeze mbere ubwo abaregwa baburanaga kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Bishop Harerimana n'umugore we bakekwaho ibyaha bitatu birimo kwihesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya, gukangisha, gusebanya no gukwirakwiza amafoto y'imikoreshereze y'ibitsina. Uwamureza avuga ko Bishop Harerimana yamusabye miliyoni 10 kugira ngo amusengere akiri indwara yo kuva, kandi ko yamuhaye ariko bikarangira atamusengeye. Ubushinjacyaha bugaragaza ko ayo mafaranga yakiriye kuri mobile money y'itorero ndetse no mu ntoki. Bishop Harerimana yiregura avuga ko umugore wa Murezi yashatse ko basambana ariko wakabyanga. Yerekana ko uwo mugore yifashe ifoto y'igitsina cye ashaka kumwereka ko giteye neza, ariko kuko yari inshuti n'umugore we agahitamo kubimwereka ngo amenye inshuti afite. Bishop Harerimana asobanura ko uwo mugore ngo yashatse gusenya urugo rwe, abonye bitamuhiriye atangira gutera ubwoba umugore wa Bishop Harerimana. Umugore wa Bishop Harerimana nawe amaze kubona iyo foto ya mugenzi we ngo yarayimwoherereje mubaza impamvu yahisemo kuyiha umugabo we, ari naho byahereye atangira kubatera ubwoba ko azabafungisha. Ubushinjacyaha bwasabiye Bishop Harerimana guhamwa n'icyaha akurikiranyweho ariko agahanishwa igifungo cy'imyaka 7 kuko habayeho impurirane y'ibyaha, naho umugore we musamira gufunga imyaka 3. Bishop Harerimana n'amwunganira amategeko basabye ko yagirwa umwere kuko ibyaha aregwa babona nta shingiro bifite. Urukiko ruzatangaza umwanzuro ku itariki ya 14 z'ukwezi gutaha kwa gatanu isaa 9. Bishop Harerimana n'umugore we bafunzwe ku itariki ya 9 z'ukwa 10 mu 2024, ariko ku ya 31 z'ukwa 10 2024 batanga ingwate y'inzu ya miliyoni 60 bari kurwa by'agateganyo n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. I Muhanga, umucuruzi akurikiranwaho kwica umumotari. Dusabe Gilbert imyaka 24 y'amavuko usanzwe utwara abagenzi kuri moto mu karere ka Muhanga yatonganye n'umucuruzi witwa Ngendahayo Eric imyaka 25 aramusunika akubita umutwe w'inyuma hasi arapfa. Byabereye mu mudugudu wa Gasharo mu kagari ka Mbiriri mu murenge wa Nyarusange y'akarere ka Muhanga. Umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Nyarusange Byicaza Rubonera Claude yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko ibi byabaye koko, kandi ko intandaro y'iyi mpanuka yaturutse ku makimbirane bagiranye n'uwitwa Ngendahayo Eric ukora akazi ko gucuruza mu isantere ya Nyarusange. Avuga ko uyu mucuruzi yasanze Dusaba ahagaze ku mukingo ahita amusunika, bahamukuye basanga atabasha kuvuga bamujyana ku bitari Kabgayi. Ati bamugejeje Kabgayi kwa muganga byananiranye bamwohereza CHK ahita apfa. Gitifu Byicaza avuga ko nta kintu gihambaye bapfuye kuko amakuru bafite avuga ko uyu Dusabe Gilbert yafatiye feri ya moto imbere ya Ngendahayo Eric amubaza impamvu agenda nabi, amwambura kasike, intonganya ziheraho. Yihanganisha umuryango wa nyakwigendera avuga ko iperereza kuri uru rupfu rigikomeje. Umurambo wa Dusabe uracyari mu bitaro bikuru bya CHK, naho Ngendahayo Eric ukekwaho iki cyaha yashyikirijwe RIB ikorera mu murenge wa Muhanga.
umukozi w'urukiko rwa Huye wasanzwe mu miferege yapfuye yishwe na stroke. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda Dr Murangira Thierry yasobanuye ko Rwamurima Diogene imyaka 38 wari umwanditsi w'urukiko rwisumbuye rwa Huye yishwe n'indwara yo guturika kw'imitsi ijyana amaraso mu bwonko izwi nka stroke. Yasobanuye ko Rwamurima Diogene imyaka 38 wari umwanditsi w'urukiko rwisumbuye rwa Huye yasanzwe mu miferege yapfuye bimenyekana ku itariki ya 14 z'uko kwezi ubwo yabonwaga mu muferege mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Rwesero ku murenge wa Busasamana y'akarere ka Nyanza. Yabonwe n'umumotari ku muhanda. Dr Murangira yasobanuye ko nyuma y'urwo rupfu ahise hakurikiraho iperereza hagamijwe kumenya icyaruteye ndetse ko kuri ubu cyamaze kumenyekana. Ati ibisubizo byasohotse byatanzwe na laboratoire y'igihugu y'ibimenyetso by'ubuhanga byifashishwa mu butabera byagaragaje ko Rwamurima yapfuye yazize icyo bita stroke. Ibipimo byagaragaje ko yari yaviriye mu bwonko cyane aricyo kintu yazize. Yasobanuye ko urupfu rwe ntaho ruhuriye no kuba yararokotse jenoside yakorewe abatutsi nk'uko bamwe bari bagiye babivuga. Yakomeje agaragaza ko mu iperereza ryakozwe na RIB hari ubundi butumwa bw'undi mwanditsi w'urukiko rw'ibanze rwa Gatunda mu karere ka Nyagatare wishimiraga urupfu rwa mugenzi we akavuga ko agiye kumusimbura. Ati ibyo nk'urwego rw'ubugenzacyaha twabibonye nk'ikintu tugomba gukoraho iperereza. Yahise afatwa arakurikiranwa akaba akurikiranwe icyaha gihanwa n'ingingo y'130 ivuga ibyo gushinyagurira umuntu. Dushingiye ku magambo yanditse na magambo mabi cyane umuntu atakwifuriza undi nubwo mwamufite icyo mupfa. Umuntu witabye Imana kumukurikiza amagambo nk'ariya mu rupfu rwari rutarasobanuka bihita bituma abukekwa nimero ya mbere. Ibyo rero no gushinyagurira umubiri w'umuntu biturutse kuri ariya magambo yatangaje. Dr Murangira asobanura ko mu byakekwaho harimo cyo gushinyagurira umubiri w'umuntu bishingiye kuri ubwo butumwa. Ingingo y'130 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iteganya ko guhisha cyangwa gutaburura umurambo w'umuntu umwanya w'umubiri we cyangwa kumushinyagurira ari icyaha. Ubihamijwe n'urukiko hanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Dr Murangira yashimangiye ko iperereza rigikomeje ngo hamenyekane icyishe inyuma y'ubwo butumwa bw'umwanditsi w'urukiko rw'ibanze rwa Gatunda. Na mu karere ka Gakenke abasore bamwe barongorera mu nzu z'ababyeyi babo. Abasore bo mu karere ka Gakenke umurenge wa Mataba bagaragaje ko ubushobozi buke buri mu mpamvu zituma bahitamo kurongorera mu nzu za base kuko bo ubwabo batabasha kwigondera ibibanza no kubaka. Babwiye TV1 ko bisa n'ibyabaye umuco gushakira abagore mu nzu za base kuko ikibanza gito cyane kigiyemo inzu nto kigura kuva kuri miliyoni 1 kuzamura kandi ko batabona aho bayakura. Umwe muri bo yagize ati ikibanza ahantu washyira inzu yoroheje ntabwo baguca munsi ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda kandi ntabwo papa wawe yaba yarakwishyuriye ishuri ngo mubwire ngo naguhe naho utura. Uyu musore yavuze ko umubyizi w'umuntu w'Imataba ari amafaranga 1000. Aturumva wazakorera 1000 ku munsi ukazagera kuri miliyoni yo kugura ubutaka. Uku kutoroherwa no kugura ubutaka no kubona aho gutura kwatumye abasore bamwe basigaye badatinya kurongorera mu nzu za base cyangwa kuzana inkumi bakararana. Ku rundi ruhande abandi bahisemo kwigumira mu busore ibyo gushaka barabireka kuko ubushobozi bwo kubaka ntabwo bafite. Depite Mukabarisa Germaine aherutse kugaragaza ko gushinga urugo ku rubyiruko bitoroshye kubera ibiciro by'ubutaka mu byaro. Ibarura ryagaragaje ko abanyarwanda bafite inzu zabo bwite ari 72% mu gihe 22% bakodeshaho kuba. Muri rusange mu byaro bafite inzu zabo ni 83% mu gihe abakodesha ari 11%. Mu ntara zose no mujyi wa Kigali abatunze inzu zabo kurusha abandi nabo mu ntara y'amajyaruguru kuko ari 87%. Bakaba bake cyane mu mujyi wa Kigali kuko ari 34%. Mukanya aya makuru turakomeza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Hit target. Ngo hit target wabyumvishe nibyo ni Hit Target Business Limited iyaje ari nk'impanda Imana yihereye abanyarwanda ni marayika utaka amazu. Ubu ntibikiri ngombwa kongera gukubita amaguru ugana ibwota amasimbi gushaka ibikoresho by'ubwubatsi kuko Hit Target Business Limited ihakubereye. Hit Target Business Limited dufasha bifuza gutumiza no kurangura ibikoresho bya kenkayori mu Bushinwa nk'amatoilette ya Milano, amabuye ya marble mu gikoni, amabati plastike biheri yo ku maportail, amahoti yo mu gikoni n'ibindi byinshi byiza watumiza by'ubwubatsi mu Bushinwa. Kubifuza gukorana natwe mwizu yaza hamagara kuri telefone ureba kuri screen yawe iri no kuri WhatsApp. Hit Target Business Limited ni marayika utaka amazu. Bantu mufite gym, boxing club, spa, fitness center, massage center n'izindi serivisi aho mukenera kugenzura abakiriya bishyuye ifatabuguzi cyangwa subscription ntibikiri ngombwa gukoresha impapuro, Excel cyangwa systeme zihenze kandi zidakora neza. AfiaOS.com yabazana igisubizo. Iyi ni online system igufasha gucunga neza membership na subscription z'abakiriya bawe. Igufasha gukurikirana ubwishyu bwabo bwa buri kwezi, kumenya uko abakiriya bakoresha iminsi yabo, kubona reports na statistics za company yawe, gukoresha AI chatbot ibunganira muri dashboard ndetse no gukoresha QR code cyangwa fingerprint ku bwinjiriro ndetse n'ibindi. Nta mu develop ukeneye kandi nta system ihenze ukeneye kubaka kuko ibyo byose tubigukorera ku $20 ku kwezi. Iyandikishe kuri AfiaOS
afiaos.com cyangwa uduhamagare kuri 0791501668. Wanatwandikira kuri info@afiaos.com. Dukorera Nyamirambo ku muhanda wa KN 203 ST ihegeranye na 10-2. Umwihariko muri iyi minsi nuko turi kubongerera iminsi 5 y'ubuntu na support mu kwimenyereza system. afiaos.com ngiki gisubizo mu gucunga business yawe waba uhari cyangwa udahari. Makuru y'Rwanda y'u Rwanda imasisi drone ya FARDC yagabye igitero mu gace gatuwe cyane ka Kibati. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiravugwa gukaza ibitero nyuma y'iminsi mike leta ya Kinshasa na M23 bavuye mu biganiro byatangaga icyizere mu Busuwisi. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na M23 riramenyesha abaturage ba Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga ko amasezerano akurikiranye yasinywe hagati ya Kinshasa na M23 ku butegetsi bwa Kinshasa nta kindi uretse ikinamico kandi ko boyakandagira uko bushatse. Iri tangazo rivuga ko kuwa kabiri tariki 21 z'uko kwezi saa 11:05 z'umugoroba ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibisasu mu gace gatuwe cyane ka Kibati no mu nkengero zaho muri territoire ya Masisi yakoresheje drone ya CH4 isenya inzu nyinshi z'abaturage. Kugeza ubu ntacyo ubutegetsi bwa Kinshasa buravuga ku byatangajwe na M23. Iki gitero kirakurikira icyo kuwa mbere aho M23 yavuze ko kuva saa 9 z'urukerera ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zagiye zitera ibisasu mu gace gatuwe cyane ka Mikenke muri Minembwe hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi. Kinshasa ho akomeje urubanza ubushinjacyaha buregamo Lieutenant General Filimon Yavu ushinjwa gukorana na leta y'u Rwanda. Lieutenant General Yavu yayoboraga intara ya gatatu ya gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yatawe muri yombi mu kwa 9 2022 ubwo abarwanyi ba M23 bafataga ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Lieutenant General Lucien Lene bumushinja kuvugana n'umuntu wo muri leta y'u Rwanda kandi ngo hari ubutumwa umuntu yohereje kuri telefone ye buhamya ko bakoranaga. Mu batanga buhamya bifashishijwe mu gushinja Lieutenant General Yavu harimo Lieutenant General Constant Ndima wabaye guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru na General Major Sylvain Kenge Bomusa ozara umuvugizi w'ingabo za Kongo gusa baranyuranyije. Lieutenant General Ndima yabwiye urukiko rwa gisirikare ruri kuburanisha urubanza ko Lieutenant General Yavu yoherejwe ubutumwa na General Retired James Kabarebe wakoze imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda ariko abajijwe niba yarabubonye asubiza ko ntabwo yabonye. Ikindi cyatunguye urukiko nuko ubwo General Major Sylvain Kenge nawe wakoreye muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo yahabwaga umwanya yavuze ko Lieutenant General Yavu yoherejwe ubutumwa n'umujyanama bwite wa General Retired James Kabarebe aho kuba nyir'ubwite. Ubushinjacyaha bwabajijwe niba bushobora kwerekana ubwo butumwa muri telefone ya Lieutenant General Yavu imaze imyaka ine ifatiriwe busubiza ko bigoye kuko uyu mugabo yashyizemo amajambo banga menshi. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba bushobora kugaragaza umuntu wabonye ubu butumwa muri telefone ya Lieutenant General Yavu busubiza ko General Major Peter Chirimwami wabaye guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yabubonye ariko ko ataboneka kuko yapfuye mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize. Maître Charles Ngwapichi umunyamategeko wa Lieutenant General Yavu yabwiye urukiko ko gushyira General Retired Kabarebe muri dosiye nta kindi bigamije uretse kuyikabiriza kubera ko ari umuntu ukomeye mu nzego z'umutekano z'u Rwanda. Bimaze kugaragara ko bigoye ko ubu butumwa bwaboneka urukiko rwafashe umwanzuro wo kwitabaza abahanga bo mu rwego rushinzwe umutekano mu by'ikoranabuhanga kugira ngo binjire muri telefone ya Lieutenant General Yavu bashakishemo ubutumwa bivugwa ko bwaturutse ku muntu wo muri leta y'u Rwanda. Uru rwego rushinzwe umutekano mu by'ikoranabuhanga rwari rwitezweho gutanga raporo y'ibyavuye mu isuzuma rwakoze kuri telefone nyuma yo kongezwa igihe ariko tariki ya 21 uru rwego rumenyesha urukiko rwa gisirikare ko rutarabona ubwo butumwa rusaba kongezwa ikindi gihe ariko kidafite itariki ntarengwa. Umucamanza yamenyesha urwo rwego rushinzwe umutekano mu by'ikoranabuhanga ko urukiko rudashobora kubemerera gukomeza iperereza kandi badatanga igihe rizarangirira bityo ko bagomba gusubiza urukiko telefone ya Lieutenant General Yavu isuzuma rigahagarariraho. Rwahise rwanzura ko ku itariki ya 5 z'ukwezi gutaha aribwo abashinjacyaha n'abunganira Lieutenant General Yavu bazatanga ibyifuzo byabo n'impamvu yabyo bikazashingirwaho mu gucura urubanza. Abantu 6 bo bashinjwa gushaka guhirika ubutegetsi bwa President Bola Tinubu wa Nigeria. Abantu 6 muri Nigeria barashinjwa kugira uruhare mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa President Bola Tinubu mu mwaka ushize. Ikirego cyabo cyamaze gutangwa mu rukiko rukuru mu mujyi wa Abidjan kuri uyu wa gatatu bakaba bagijwe imbere y'ubutabera. Ibijyanye n'irikwa ry'ubutegetsi muri Nigeria byatangiye gukwirakwira mu kwa 10 kwa 2025 ubwo guverinoma yafataga icyemezo cyo guhagarika karasisi k'ingabo kari gukorwa mu rwego rwo kwizihiza imyaka 65 y'ubwigenge. Igisirikare cyabanje kwamagana ayo makuru ariko mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka kiza gutangazwa abasirikare 16 bagomba kugizwa imbere y'urukiko rwa gisirikare kubera kugerageza guhirika ubutegetsi. Mu baregwa harimo Major General Retired Mohamed Ibrahim Gana, Retired Captain Navi Erasmus Ochegobia Victor, umuyobozi wa polisi Ahmed Ibra ushinzwe amashanyarazi mu rugo rwa President Zekeli Omulu, Bukari Kashim Goni n'umunyamabanga w'abayisilamu Abdulkadir Sani. Inyandiko y'ikirego yerekana ko abantu 6 ntacyo baravuga ku byo baregwa ariko ko bacuze umugambi bagamije gutangiza intambara yo kurwanya leta hagamijwe gutera ubwoba president no kumushyiraho igitutu. Iyo nyandiko kandi igaragaza ko umugambi wo guhirika ubutegetsi wari uyobowe na Colonel Mohamed Hassan nawe watawe muri yombi.
ubushinjacyaha kandi bugaragaza ko abaregwa bari bazi neza umugambi wa Colonel Mohamed ariko ntibabimenyesha inzego z'ubuyobozi. Ibyaha bashinjwa birimo guhisha amakuru y'iperereza, abashinjacyaha bavuga ko abaregwa bari bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu kandi ntibatanga amakuru yashoboraga gufasha gukumira ibikorwa by'iterabwoba. Hari kandi n'ibirego bikomeye bijyanye n'iyeza ndonke aho bashinjwa ko habayeho guhererekanya amafaranga afitanye isano no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Muri Nigeria babonye undi murwayi mushya wa COVID-19. Nigeria yamenyesheje ko habonetse umurwayi mushya wa COVID-19 mu ntara iri mu majyepfo yitwa Cross River nk'uko abategetsi babivuga, bikaba bihagaritse igihe iyo ntara yari imaze nta wanduye COVID-19 uramenyekana kuva mu 2022. Uwo murwayi ni umushinwa ukorera ishyirahamwe ryo muri iki gihugu nk'uko ibinyamakuru byo muri aka gace bibivuga, hakurikijwe ibyatangajwe na Minisitiri w'Ubuzima muri iyo ntara Dr. Henry Ayuka. Yavuze ko uwo muntu yageze muri Nigeria avuye mu Bushinwa ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu, hanyuma aza kurwara ajyanwa kuvurirwa mu bitaro bya leta, nyuma yimurirwa mu bitaro bya kaminuza ya Calabar aho ibipimo byemeza ko arwaye COVID-19. Abategetsi muri iyi ntara baravuga ko ubuzima bw'uyu murwayi bumeze neza kandi ko burimo buratera imbere, bakongera gushimangira ko amategeko yose y'ubuvuzi yakurikijwe mbere yo kwemeza ko arwaye COVID-19. Inzego zishinzwe ubuzima muri Nigeria ziravuga ko uyu murwayi yamaze gushyirwa mu kato kandi ko ari kuvurwa hakurikijwe amategeko y'igihugu. Ngo nta kimenyetso kiraboneka cy'ikwirakwira ry'iki cyorezo kandi igikorwa cyo gukurikirana abo yahuye nabo kirakomeje. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko COVID-19 ikomeje gukwirakwira hirya no hino ku isi, ariko ko muri rusange biri ku kigero cyo hasi. Abashinzwe ubuzima muri Nigeria bahamagariye abaturage ba Nigeria kuguma batekanye, gukaza ingamba z'isuku ndetse no kugenzura ibimenyetso baba bafite byo ku mubiri kugira ngo bakurikiranwe hakiri kare. Muri Ethiopia umutwe wa TPLF wisubije intara ya Tigray. Umutwe twaje intwaro wa TPLF watangaje ko yisubije intara ya Tigray nyuma y'imyaka hafi n'ugiranye na leta ya Ethiopia amasezerano no guhagarika intambara yasinyiwe Pretoria muri Afrika y'Epfo. TPLF yatangarije ku rubuga rwa Facebook ko ubuyobozi bukuru bwayo bwafashe icyemezo cyo gusubizaho inteko ishinga amategeko ya Tigray yari yarahagaritswe hashingiwe kuri aya masezerano y'amahoro. TPLF irashinja leta ya Ethiopia kurenga ku masezerano y'amahoro ya 2022 gushaka guteza intambara muri Tigray no gufatira amafaranga yari kuvamo imishahara y'abakozi ba leta bakomoka muri iyi ntara. Getachew Reda wahoze ari umuvugizi wa TPLF kuri bakaba ari umujyanama wa Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yagaragaje ko afite impungenge ko Tigray yakongera kubamo intambara mu gihe abatuye muri iyi ntara batarakira ibikomere byo mu myaka inishize. Uyu munyapolitike yasabye umuryango mpuzamahanga gukumira bwangu intambara ishobora kongera kuvuka muri Tigray, ukibutsa impande zose zasinye amasezerano y'amahoro ya Pretoria ko zizaryozwa kuyarengaho. Intambara muri Tigray yatangiye mu 2020 irangira mu 2022 bigizwemo uruhare n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe wayoboye ibiganiro by'amahoro. Abantu 600,000 barishwe, abagera kuri 3,000,000 bava mu byabo. Perezida Gustavo Petro wa Colombia yategetse ko abaturage be Amerika yohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bacyurwa vuba na bwangu. Perezida Gustavo Petro wa Colombia yategetse guverinoma y'igihugu cye gukora ibishoboka byose igacyura abanyagihugu ba Colombia Leta z'Ubumwe za Amerika ziheruka kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kubirukana ku butaka bwazo. Mu cyumweru gishize nibwo Amerika yohereje Kinshasa bimukira 15 bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo nyuma yo kubirukana ku butaka bwayo. Aba barimo George Cubillos, umunyakolombia w'imyaka 42 wavuze ko atatekerezaga ko azigera ajyanwa muri Afurika. Cubillos na bagenzi be mbere yo koherezwa Kinshasa bamaze amezi menshi bafunzwe n'inzego z'abinjira n'abasohoka muri Amerika mbere yo kubwirwa aho bazoherezwa. Usibye abanyakolombia, abimukira boherejwe muri Kongo Kinshasa barimo n'abanya-Ecuador n'abanya-Peru. Perezida Gustavo Petro abinyujije ku rubuga rwa X yanenze mugenzi we Daniel Noboa wa Ecuador kuba yirirwa musebya mu gihe inshuti ze z'abanyamerika birirwa bakandamiza abaturage be. Gustavo Petro yunzemo ko yategetswe abanyakolombia boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bacyurwa. Ati Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yahawe itegeko ryo guhita agarura abanyakolombia bari muri Kongo kandi bataboshywe. Abimukira bakiriwe Kinshasa mu mpera z'icyumweru gishize bacumbikiwe muri hoteli ndetse bafashwa guhabwa ibiribwa n'imiti. Bavuga ko abayobozi ba Kongo bababwiye ko bashobora guhabwa visa z'igihe gito ndetse bamwe bagahabwa iz'igihe kirekire mu gihe bashaka kuhaguma, ariko benshi muri bo ntibifuza kuhaguma. Nubwo bigeze guhunga ibihugu byabo kubera umutekano muke, bavuga ko gusubirayo ari byo byiza kurusha uko baba muri Kongo. Trump we yavuze ko azongera igihe cy'agahenge na Iran kugeza ibiganiro birangiye. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko azongera igihe cy'agahenge na Iran kugeza ibiganiro hagati y'ibihugu byombi birangiye. Perezida wa Amerika avuga ko kuzibira kwa Amerika kw'ibyambo bya Iran nako kuzakomeza kugeza igihe Iran igaragaje icyifuzo gihuriweho. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga Truth Social, Trump yavuze ko yafashe icyo cyemezo cyo kongera agahenge ku busabe bw'abategetsi ba Pakistan. Iki gihugu kikaba ari umuhuza hagati y'ibihugu byombi. Aho ibiganiro bya Amerika na Iran bihagaze akomeje kudasobanuka mu gihe agahenge kariho muri iki gihe mbere kari kitezwe kurangirana n'iki cyumweru. Vice President wa Amerika JD Vance ntiyahagurutse muri Amerika yerekeza mu murwa mukuru Islamabad wa Pakistan nk'uko byari byitezwe kuwa kabiri, ahubwo yagumye Washington ndetse ibiro bya Perezida wa Amerika byamaze kubwira abanyamakuru ko atakigiyeyo. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran nawe yabwiye BBC ko Iran nayo yari itarafata icyemezo cyo kohereza intumwa muri Pakistan mu biganiro na Amerika. Intambara ya Amerika, Israel na Iran yatangiye ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ubwo Amerika na Israel byagabaga igitero. Iran nayo ikihorera igaba ibitero by'ibisasu bya misile, indege no z'intambara zitajya mu pilote ku ngabo za Amerika no ku bihugu by'inshuti za Amerika mu karere k'uburasirazuba bwo hagati.
Zelensky we yavuze ko kuba intumwa za Amerika zitagiye Kiev ari agasuzuguro. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko kuba intumwa za Amerika Steve Witkoff na Jared Kushner zaragiye Moscow ariko ntizigiye i Kiev ari agasuzuguro. Aba bagabo babiri bagendereye umurwa mukuru w'Uburusiya mu mpera z'umwaka ushize mu gihe ibiganiro byo guhagarika intambara muri Ukraine byari birimo byihuta bongera gusubiraho ku wa mbere. Witkoff amaze kujya i Moscow inshuro 8 akaba yaragiye ahura kenshi na Perezida Vladimir Putin, ariko we na Kushner ntibarigira bajya i Kiev nk'abategetsi bo mu rwego rwa leta. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyo muri Ukraine, Zelensky yagize ati nagasuzuguro kujya i Moscow ntujya i Kiev, nagasuzuguro gusa. Nabizi ko hari ingorane nyinshi, nimba badashaka kuza dushobora guhurira no mu bindi bihugu. Uyu Steve Witkoff ni umuherwe mu by'inyubako, akaba n'intumwa idasanzwe ya Perezida Donald Trump mu gihe Kushner ari umukwe w'uwo Perezida wa Amerika. Mbere muri uku kwezi kwa kane, Zelensky yavuze ko abo bagabo babiri bateganyaga kujya muri Ukraine, ariko urwo rugendo rwigeze ruba kubera intambara ya Amerika na Israel muri Iran. Inama ya nyuma hagati y'Uburusiya, Amerika na Ukraine yabaye hagati mu kwezi kwa kabiri. N'abasirikare ba Israel bahanwe kubera gusenya ishusho ya Yezu muri Liban. Umusirikare wa Israel wagaragaye akubita inyundo ishusho ya Yezu muri Liban hamwe n'uwamufasha amashusho bahanishijwe gufunga iminsi 30 ngo byatangajwe n'igisirikare cya Israel. Iki gisirikare cyavuze ko nyuma y'iperereza abo basirikare babiri batatangajwe amazina bakuwe mu nshingano z'urugamba. Abandi basirikare batandatu bari aho byabereye ntibagire icyo babikoraho cyangwa ngo bavuge ibyabaye, nabo bazahanwa kwabo nk'uko igisirikare cya Israel cyabivuze. Uko kwibasira iyo shusho byabereye mu gace ka Debel majyepfo ya Liban, kikaba ari ikintu cyamaganywe cyane nyuma y'uko amashusho yacyo akwiriye ku mbuga nkoranyambaga muri iki cyumweru. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko Abisiraheli benshi batunguwe kandi bababajwe no kubona ibyabaye. Abatuye hariya bavuga ko iriya shusho yari iri ku musaraba wayo imbere y'urugo rw'umuturage Idebel, kamwe mu duce duke abaturage batahunze muri intambara Israel ivuga ko irimo kurwana na Hezbollah. Nyuma y'ikira gikorwa, Padiri Fadi Flaifel ukuriye paruwasi ya Debel yabwiye BBC ko bamaganye gusenya umusaraba, ibimenyetso bitagatifu byabo ndetse n'ibindi birango by'idini byose. Yongeyeho ko ibintu nk'ibi atari ubwa mbere bibaye. Israel yatangiye ibitero byayo muri Liban mu ntangiriro z'ukwezi gushize, abantu barenga miliyoni 1 bakaba bamaze guhunga n'abarenga 2290 bamaze gupfa, harimo abana 177 nk'uko abategetsi bo muri Liban babivuga. Israel ivuga ko abasirikare bayo 13 bamaze gupfa n'abasivile 2 nabo bishwe n'ibitero bya Hezbollah muri icyo gihe. Abakoresha udukingirizo bari mu kaga kubera intambara ya Iran na Amerika. Sosiyete ya Calex iza ku mwanya wa mbere mu gukora udukingirizo twinshi ku isi, aho ikora uturenga miliyari 5 mu mwaka, yatangaje ko igiye kuzamura igiciro cy'udukingirizo ku kigero cya 30% bitewe n'intambara ya Iran na Amerika. Ubushyamirane hagati y'ibyo bihugu byombi bukomeje gushyira isi mu kaga mu nzego zose, ahanini bishingiye ku ihendwa ry'ibikomoka kuri peteroli nyuma y'uko aho yanyuzwaga afunzwe. Kuri ubu bagezweho mu guhura n'ingaruka zabyo n'abakoresha udukingirizo nyuma y'uko Gormia Kiat uyobora ikigo cya Calex gifatwa nk'icya mbere mu gukora udukingirizo mu isi, avuze ko bagiye kuzamura igiciro cyatwo ku kigero cya 30%. Ahanini bishingiye ku kuba ibyo bifashisha mu gukora udukingirizo bisigaye bibahenda nyuma yo kubura inzira bicamo ngo bibagereho. Iki kigo cyo muri Thailand cyasobanuye ko kuri ubu kigowe no kubura ibinyabutabire bya ammonia by'ingenzi mu gukora no gutunganya udukingirizo. Kuri ubu inzira ya Hormuz ikoreshwa mu bucuruzi mpuzamahanga irafunze kubera ubwumvikane buke hagati ya Iran na Leta Zunze za Amerika. Iran yafunze iyo nzira nyuma irayifungura, ariko isanga Amerika nayo yafunze amazi magari kugira ngo amato atazajya yinjira cyangwa ngo asohoke muri Iran, ibyatumye icyo gihugu gisubira ku mwanzuro wacyo wo gukomeza gufunga Hormuz. Ushobora kuza Primo Media Rwanda, iyi nkuru niyo dusorejeho. Amakuru ari kugarukwaho, reka mbashimire kwa mwari mudukurikiye, mbararikire gukomeza kurinda ibiganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Byari inzozi zawe kujya gutura muri Canada nk'umuntu wakora, kwigayo cyangwa se guturayo wowe wenyine cyangwa ujyanye n'umuryango. Kuri iyi nshuro rero hamwe na Connect Sky Business Group Limited ibintu biroroshye. Twegere tugufashe gutangira urugendo rwo kujya gutura by'igihe gito cyangwa kirekire cyangwa kujya gukorera muri Canada. Ku bantu bafite impamyabumenyi z'indimi byo nakarusho, guhera ku muntu urangira amashuri yisumbuye twakubonera akazi muri Canada kandi ushobora no kwimukana n'umuryango wawe. Icyo ukora gusa no kutwegera ukaduha amakuru yuzuye ajyanye n'umuryango wawe, ubundi bindi ukabiturekera, twongera guhura nawe tukwifuriza urugendo rwiza mu buzima bukurikiyeho mu mijyi ya Canada. Icyiza cyacu nuko iyo ibijyanye no gusaba visa bidakunze, amafaranga yawe turayagusubiza, wikerezwa n'abatekamutwe maze igihe wumva cyangwa ngo utekereze yuko imyaka ugezemo ibintu byagucitse. Duhamagare kuri 0793 10 63 28 cyangwa twandikire kuri email y'akazi kacu connectbglimited@gmail.com. Ushobora no kudusanga Kimironko mu nyubako iri imbere neza ya Simba Supermarket.